long isi ki koi bang kara solo alangli Dr. CM Sarabang salam kan warning kipi walam salami kipa cubai pen kasilam lapen alangli kana bang itu bang ke akurial atau apang anta alangli kating kheng dami pusi pun pen tipu pus alangli gitu lasin nilitung kipu bang ke lit songrong pa kwa munit alangli achor doloma formally alangli ahem chobo cheloma nilitung ke theklong bang ke alangli lason formally lason piloma ahem ka chobo che abi pin pensi alangli CM Sarafan ason akoi kipi alangli ako ki putho bang ke lason helo penangan corruption alam tiklem aputha alangli ke kalili khalang lang karbok theklong tang te lit songrong phar ke EM takali CM takali EM takali ta alangli bang ke jeep kompas Kunat atangka pensi kecil namlong lo pulotan ke jeep kompas ador pote litum langdam lo pulotan ke around approximately 30 lakhs kunat pensi kinam lo ma kalau salam ang ta inquiry nai lapen alangli laso ahisaba bang ka alangli jipaklang nai lason thak se alangli penangan ason alam karbok alama bang ke rat atau apaan karbiang long rat atau apaan akaprek atau warki ponsi alangli bithang party apaan di gachi padu ya apaan se alangli ki claim la se alangli apaan so political motivated baseless alam kaniya bang ke theklong bang ke nili tuma hin alangli apaan ke bang ke kapin rai non karbiang long alo penang kaching thur itum theklong ningkan hajar apaan ason asa kaching thur theklong le pin atum da nono bang ke kaching thur bang penangan theklong kaching thur towar amohor asam along bang ke break dak ason unique isi identity ason ke long log laso unique identity ki long ahot ili tuma CM Sarafan aka break mine political agent pan alang le kachira pun ki dokok pensi karbiang long arat I interest ki kham khe dunia pansi aka break atowar ki pondia pansa alang li kabori laso kabori aputha bang ke itu gaddu kawe karbiang long arat doan dan sitalang liphan bangke piloma arjunai lit songlong phar kumamune lo kupia songlong lo kido karbia phan interest karbia phansi ki claim ji pusipu sita kaita inuara mune phansi kaita inuara phansi kangton kangthi lake inut opposition pukachikro matunta son ke claim kle lasi kopine do alang lelo alero pene anti social element pen kasirap ta thedung do ma pima ko bang sili tung arjunan koi karbia phan kaching hon amen pen karbiang long kaching thura phan ke kham kedon karbia phan kaching hon amen pen karbiang long ACM kaso aprang kipon karbiarar phan aprang kipon atwara long ki kham kedon aputha bang ke ilitum kaduk kawe karbiang long arat ansda thur pak pen alang liphan arjunan ji lapen alang li komat representative ma pokali police law and order phantai letum alang li thom phanta arjusi sona mora phake pan net pen ekdom third degree laso peloma interrogation pa en jail phansi ilitum chisek nai lalo jel chep pen pujiram Tangke coro parlo media dia itu melakukan spokesperson doang. Ini ada ke ini pak clear dong kangkung alam bang ke lalu alang li kulo niri tumke party ideology principle kace tonte alam pen ke lapen bang hem ciparunang nih. Stame jitia alang li PGR alam klang lu pen. Nang li tumat hatha. PGR along ke laso akam iklem along ke cheng pen hala so घटना दो देत पेन PGR along a घटना दो atuma phansita me accident der atuma phansita me kisse se gelang do ansita me Karbing Long Autonomous Council CM sar pensi kilang ponlo team Karbing Long pensi la pen cheng lo holadak ko son si claim ma ke only BJP a party team Karbing Long chot kalilo holadak la bangke that all political party banda hang lo social organization banta hang lo lapen dak student organization of atum anta do erlo lapen intellectual atum anda do lo hoda sita alang li bangke haladakta laso a committee long ta all political party a meeting long ta alang li bange chedon hunde sita akoi gi pituke nangli tum pudak pen langon nili phanang pudet pu alang li punai pudet jong se alang li phan pudet jong si dokok pulote la ising chamna sita alang li aprang alam kumani along li jong si
lease pidet pulote lease ki pike komentulo pulote 30-40 years aprang alam si klangko 20 years bak aprang si klangko 10 years aprang alam si klangko sita akoi ki pi bangke ituma CM Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohan Sarapansi akoi ki pipo alangli lapuan akoi ki pi bangke alangli ke chidip check si CM Sarne fan funang puri pe nangkang check palamang si bisi highlight ke kiwan lasi jong si alangli ta jong si CM Sar kopine alam thepen kipu aja ala aning oilak alano si kipu pulote alangli CM Sarafan mingkan sose alangli kangton alangli kipu alangli junodak kipu gente alangli tarat fan map johanang ko laso alam bangke ape alangli ke non ke baseless alangli ke hitung theklong ma proof theklong ma nang pulo lapen alangli ai ka bang ma amatame charjunodak tahelo kopine alam kipu ko alam pen stame ai gve ka bang ta litsong ajak ding klui pen Karbiang Long Autonomous Council CM Sarafan kalili kalanglang alam karbok kalili kalanglang alam kipu galangli chinilo tenang lige bong nang lila so CM Sar ke lake nang li nuet CM Sar kali ili tuma familia phana CM familia CM Sar chot kali lake on behalf of Karbiang Long Autonomous Council adang pi rat do ana CM lo lasi ili tumta alimit pen silam tu nahi tu alang li ta thanu nahi polo sita nona bangke rat atu afan anong no ki joji afan lason lapuson ki claim abangke lake me o asai gali amithang afan stami lapen amithang afan clean sheet chipiere de bangke lake me hinlo menai pu bangke heti lason dakta ke future lo komat tong si ki claim pon ki chunjima bangke lake iprang long sigolo latung afan itum chesong ri pu kona lo chesong ri pu maju kona pu pe mati sita me ka chesong along ta non PGR along alam sita me personal CM Sarapan si pulo CM binakle ko ideologically politically differences ke labangke is all right seta inuda CM apan ba inuda chief minister apan alam tin athektin along ta party pon et pen esorsar bange chokti mane PGR kolam ta clear lomot the matter is sub judice court along na ta carefully bom nang lasi so bange teka bune eviction unde court pen clear lo hala so sati man chola lage Karbiang Autonomous Council bange so sai eviction asai bange deng pitlo claim der la pen ke asona thak kapre adimunta case do koglo case duji de ramat men claim une to case high thura lo apo hided panapti election korilo dak dudu colony near dimap khana sajam khan bosti lapur la kaijan dala non dak laswa alam clear de dakya batai interest mane kupima politically motivated kali ponte kupilo tante kupia interest court ponte no one is above court asi mane PGR amen pen mane along lease enter the CM of the party pen nili long ni jong mane fan lease pule CM ke responsible kali mati dak CM amen teman mane chokchi se kapre alam menta kalili karalang karbokta bang militun thekno as every action has got its reaction mane ke aning tipo lasi ahla kote mana nili jude niji alangi kote dum chipare seroi tha rat kam koson si claim nahi ma koson si social activist ke claim nahi ma chipare luputo atwalong ta sta kaya mat kalili karang alam pen ke bogomang ke chokchi kolla rom farsango po afan dep kali kapre atu manda mon bisalam aniseta niltum press conference lolo alasa atimunga kajentimung alam ta niltum clearly through press niltum than asi kibang jilang orute matha pakara ninginei busi
pilih itu nih. Kondem aja laku alang itu kondem aja. Kondem kayak mereka kondem bangke. Kokce bangke kondem lo. Sudah pun itu nih bangke matha pakasi na kote yang mau punot tiba pakka matha pakasi. Nang itu baca alam ninggi nih itu sudah. Council alam punot, election alam punot, PGR alam punot. Bak apa alam itu sudah matha pakasi ninggi nih. Kali itu lagi manusia nang ninggi deh pikir bangke lagi. Rada laman deh dulu. Lanjut. Mangga pula nilihin pen kipudamnya bangke jalan kita nut kang tring rat akam ke klema bang usalang li cipulo lasi laso teng pen pulo ta lam bang lam lo pulo te ining oi meme la pen hada social media la pen alang li ala Facebook long ta theklong lo je alang itu hoitu aprang isi close task do ipen niliga chinia teng pulo ta isi don rapate don rap lo alang itu lasi lason je individual ka chipua lo je kado kabe social media pen chenglok kado kabe lo ekdom lapu rat phana pachini pon ang lage isi totally isi pudam lo plota lo political motivated lo lasi actually lason CM polling ke je lason individual ka chipua lo kado kabe akal biya longa rat phana bangke laso alama puta bangke pa involve bedet mate parjuje der nai polo alang li anta political aning ke hang kamatha dukok ajoine lo ne piane kado kabe social media long alonta bander lo lasi actually la pula pa laso alama bangke actually social media long ke bande der nai polo ke langame lo plote lage isi individual alam hoitu aprang alang lipan hoitu lasom CM ta kacirap long do opo ba alang li ta me kacirap to hang ko lasom lo plote munitum isia a close task ta isi do kok timati laso close task bendong se kaike isia a fit do kok ang bo munit jong se kaciplang ka break kaike kang ton kaike ka sorsa kaike kaningji plote maduno laga sabto demoralize hoy timati munitum ba isia sentiment isi thap dokok timati hoitu la sojoy ne isuman alama ke hoitu CM bang individual kacing ki ba don rapahin be kacing ki hin ba isi ethithini kachi pare pe na puta alang li hoitu alang li chipune ne daidam klok lo plote arjun e wa hola dak social alang li Facebook long ta chipumate hola so type amuni si cheplang dat to lasi lasom laan alang li rat asongya sarku ketika actually laso individual ke cipolong ke actually ke rat kadu kawe akan bien lo rat kame bange actually matam elo ko pachini ni der nani ko lasi lasoin pena bange ni pudam pulong te lage heming siba don rapa jirpi ka cipare alam lo make nili pudam yang litso bang par kolam rit batuno lason social media lo kalili kalanglang heming si ka cipare don rapa cepare jirpu cepare bang social media lo me la pulo botang mane CM bako mane EM bako mane MP pu lo tang te la phana bangke anong la swawar sai ki NG phana bangke kadu kabe akar bi rata bota matha nai je la som awar sai bangke dele der nagi lake individual ka cepare somsi kema lasi la som individual phana bangke social media lo kali kalang mat itu parhom proof dapat aja katungwe kalili kalang lang kitok dun kipu dun halak so bang ilitum lage social media long dai si bang ke misuse nang nak ilitum akar biang long ba lasi ni lipu dame mo lancho Ali lagi alang si kolam alang si kolam sorong kari kolam online lah ya lagi lip sorong pasti itu mati kalau sopuk ya we mati kalau sih lihat dulu kan lihat sama pisau dulu nggak apa sebutnya ini mau sebut Dute nang paklan milo hari pisule delang long so ja so sule do masih mau lah dulu lah thank you election thordon ta no na sia malang poisa po itu macam ni apa yang poisa po pulo tang te kalang at least karsi wijet dam nai mati
ba jong si inut ASEAN pene ke chok che do pularang te alang dam pen se sar nang li la son son ki klam ba khen li tum pe question do pok lo pu dam ni sita alang li dai re ka bang ke gom CM sar ne phan threatening nang ne pi so ne so khan ne gom nang pa wir pu mi pu si ki pu ke la sin li me pu alang li achor chiri pakaloma kar bia ro na ten claim eloma la so bang ne li jong si kali pu te la ke baseless lo political motivated la ba ke defamatory la so ne chok che la pe inura CM kodai masi ideological different pulote kai king ton lot nai palam kali pe different political involvement si alang le pha punai direct physical attack upon direct warning direct ekdom alang pha kodai ma 24 hour ta kang ton kang thi puge kali netung tak lem pude aprang BJP dong deng ko netung 42 years opposition kudo netung rasani netung ikon la salam puta Siwer alam bijar alam along pendro si langdam puse puji bustame bijar ke all political party chilang si white paper da paklangan le mate kasi la solong yung si pini session bulang session pime sa kaiki malapu kacing toner pengen solution le kali mate lain la Islam नहीं है ना है मने लालिसों फारपुदिया दे है मने ट्रेंड सुनी को हेडी मुनी तो मैं ला सोशल मीडिया दुको आमार मने मिस यूज नंगा के टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के लगे आकी में काम ले फन मत सीता में न बाके मने अनि के दोगदे होय पमुनी फन कांतोनी प मिशनरी सन से यूज रो ना लाली लिसों फार पेंचेंग लोग पिनान अदो को बीमाई कली है जिसका सोली कली दे नहीं Karbiang lo along ke akit hinai ke CM Arpu hello CM Arpu long nam Dr. Tuliram Rohan Sarsi ki bomlo dasi alang lipan kali kalang na karbo apangin lagi lisong for kali madu sidami ington sikip kangton sikip melu ate ma munon pi sidami la sob ten dam bom pulang te ansu se lituma society long hedi ki me ke le hinu pulang ate ma li pinke handbrake ta hang nang la handbrake no long nang la pulang te la hai ka bahan kecil top kecil tu sih pakai pintu sih gitu. Mungkin. Adhe kan di malong bangke, iklan pun unai ya dim loy tung pume, sita adhe tin award tin long pulote labang ta intention bang lang nang kok pulang. Lasi la puson ini tum aman gitu CM Sarpan, pinge ini tum Dr. Tuliram Rohan CM Sarman lo, lapanda itu aman pipe, anu aplikasi CM halewang ta aman pipe pulote lagi kosong. Lasi alang litum lasu alam baseless pen mononti lapuson alam kaningi yedetja fanmangke nilituma hin penta nilituma CM Karbi Anglong lake isiwera party CM galilo Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong rat CM apan alang li jumeme junono kipu bangke nilituma hin penta strongly si condemn pondo lapen lapuson alam karbok bedetja fantame alang li fan sodak pen pinrem pondo nilituma hin penta aselain lo